언제나 저희의 발걸음을 인도해 주시는 우리 아버지 하나님 감사합니다. Үргэлж бидний албаны зөвлөлтийг бурхад тэнд байрлаа. 하나님의 말씀의 인도를 따라가는 이 길이 정말 행복한 길임을 믿습니다. Бурхан таны зам мөрийг даган явдаг энэ зам үнэхээр энэ хамгийн аз жаргалтай зам гэдэгт бид итгэж байна. 말씀을 통해 하나님의 뜻을 깨닫고 그 뜻이 저희 삶 가운데 적용되게 하여 주시옵소서. Таны үгээр дамжуулан бурханы үгийг бидээр сайтар болгож таны тэр хүсэл таалал бидний амьдралд биелэгдэх болтугай. 사역자가 되기 이전에 하나님 앞에 저희가 어떤 신앙을 가져야 할지를 분명히 알게 하여 주시옵소서. Бид таны үйлчлэгч нар болохоос өмнө бид таны өмнө ямар итгэл үнэмшилтэй байх ёстой вэ гэдгийг суралцахад туслаарай. 하나님께서 귀하게 사용하시는 종이 어떤 사람임을 저희가 분명히 알게 하여 주시옵소서. Бурхан дэрхэн нэгдээр хэрэглэгддэг зарц ямар хүн байх ёстой вэ гэдгийг бид сайтар ойлгоход туслаарай. 이 시간도 성령께서 설명하게 하여 주시고 통역하게 하여 주시고 깨닫게 하여 주시옵소서. Энэ цаг цэцгсэн ариун сүнс та бүгдийг тайлбарлаж, орчуулж, ойлгуулж өгөөрэй. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. 아멘. 아멘. 지금 그 열왕기상 2장 12절 12절이 아니고 2장 19절 할 차례입니다. 2장 19절. 열왕기상 2장 19절. 네. 이거는 6번째 제목이 있는데요. 6번째 6번. 솔로몬이 생각하는 밧세바의 위치. 이것이 6번째 제목입니다. За 1-р хад 2-ын 19-р ишлэл. За энэ 19절 한 절이에요? 예, 한 절입니다. 예. За зөвхөн 19-р ишлэл дангаараа 6-р хэсэг нь юм байна тийм үү. Тэгээд Соломоны бодлоор Батшебагийн байр суурь. 19절 한 절만이고요. 19-р ишлэл дангаараа 19절 그러면 한 절만 읽어주시기 바랍니다. 19-р ишлэгийг уншъя. Тиймээс Батшеба Адониагийн төлөө Соломон хаантай ярилцахаар бараалхав. Хаан ээжигээ угтаа авахаар босож түүнд мөргөөд дахин сэнтидээ залрав. Тэрээр хатан ээждээ сэнти засуулсанд ээж нь Соломоны баруун гар талд суулаа. 아멘. 아도니아가 부탁한 그 말은 우리가 일반적으로 볼 때는 별로 잘못이 아닌 것처럼 그렇게 보일 수가 있습니다. Адониагийн тэр гуйлж хэлж өгч гэсэн гуйлгын үг нь зөв энгийн хүний бодлоор бодоход энгийн зүйл биш юм шиг санагдаж магадгүй маа. 자기 원하는 자기가 마음에 드는 여인을 이렇게 좀 아내로 맞이할 수 있게 해달라는 말이기 때문에 크게 잘못된 일이 아닌 것처럼 보이죠. Зөвчлөөр буруу зүйл биш юм шиг харагдаж болох юм аа. Ингийн хүмүүсийн бодлоор бол буруу зүйл байгаагүй юм шиг санагдаж болно. Яа тэгэл өөрийнхөө хүссэн эмэгтэй, өөрийнхөө хайртай эмэгтэйтэй гэрлэе гэсэн энэ гуйлт нь бол тийм их буруу зүйл шиг сонсогдох байж магадгүй. 그러나 그 인간의 관계에 요구한 그 여인이 아도니아와 어떤 관계이고 솔로몬과 어떤 관계라는 사실을 그걸
정확히 살펴본다면 이게 아주 굉장히 큰 잘못된 요구인 것을 알 수 있죠. Гэхдээ тэр одоо гуйж байгаа эмэгтэй нь Адониатай болон Соломон хаантай ямар харилцаатай вэ? Одоо ямар хүний одоо хүн хоорондын харилцааны хувьд ямар холбоотой, ямар харилцаатай вэ гэдгийг бодод үзэх юм бол энэ үнэхээр байж болшгүй гуйлт юм аа гэдгийг ойлгож болно. 잘못된 요구인 줄을 모르고 잘못된 요구인데도 그것을 모르고 그 부탁을 들어줬다는 것은 밧세바가 속은 겁니다. Тэгээд Батшебагийн хувьд болохоор буруу гэдгийг нь ч мэдлгүй, буруу зүйл гуйх байгааг нь ч мэдлгүй одоо тэр гуйлтыг нь дамжуулж хэлэх гэж байна гэдэг бол нэрэндээ Батшеба хуурцсан хэрэг юм. 아도니아에게 속은 것이라고 하기보다 아도니아에게 속은 것이 아니고 하나님 나라를 기초부터 흔들려고 하는 그런 사단의 역사에 사단에게 밧세바가 속은 겁니다. Тэгээ хуурдахтаа болохоор Адониад хуурцсан гэхээс илүү Бурхны хаанчлалын суурийг анхуулахыг оролдож буй сатанд хуурцсан хэрэг юм аа. 사단에게 속은 밧세바가 또다시 솔로몬을 속이기 위해서 지금 이 일을 하는 거죠. Тэгээ сатанд хуурцсан Батшеба цаашаа Соломоныг хуурахын тулд явж байгаа гэсэн үг юм. 무슨 이유로 왔는지는 몰랐기 때문에 어머니니까 정중하게 이렇게 맞이했습니다. Тэгээд ээж нь Соломон хаан болохоор ээж нь аюун болохоор Батшебаг яг ямар одоо гуйлттай ямар учиртай ирсийг нь мэдчихгүй ч гэсэн түүнийг хүндэтгэн угтаж авсан. 여기 솔로몬의 행위는 솔로몬이 밧세바를 어떤 마음을 가지고 대하는지를 알 수 있는 건데요. За эндээс Соломоны хийж байгаа үйлчлэгийг нь харах юм бол Соломон Батшебад ямар зүрх сэтгэлээр хандаж байсан бэ гэдгийг нь харж байна. 그냥 단순히 간단하게 어머니와 아들과의 관계로만 그렇게 대하는 것이 아닙니다. Зүгээр л нэг ээж хүүгийн тийм харилцаагаар хандаж байсан гэсэн үг биш. 어머니를 영접한 다음에 여기 절을 했다고 기록이 돼 있고요. Эндээс харах юм бол ээжигээ угтан авахаар босож түүнд мөргсөн гэж байна. 또 자기의 오른쪽에 어머니를 앉게 했어요. Тэгээд өөрийнхөө баруун гар талд суулгасан байгаа. Хадан ээждээс тэнтий засуулсан ээж нь Соломоны баруун гар талд суулаа. 이 절을 했다라는 것은 어머니에 대한 예의일 뿐만 아니라 하나님 앞에 자기를 낮추는 그런 자세를 보여준 겁니다. Ээжтэй мөргсөн гэдэг нь болохоор зөвхөн ээжтэй төдийгүй Бурхны өмнө тэр ёсыг дагсан, ёс журамтай хандсан гэсэн үг юм. 왕이 되기 전에, 그러니까 보통 아들이 어머니에게 절을 하는 그런 일은 그게 흔하지는 그렇게 많이 볼 수 있는 일은 아닙니다. Ер нь бол хүн ээжтэй мөргөх тийм ёсол бол нэг хэлбэг байдаггүй. 더군다나 왕이 된 자는 그 어느 누구에게도 절을 하지 않아요. Тэр тусмаа хаан хүн бол хинт ч ер нь мөргөөд байдаггүй. 부모님도 왕 앞에서는 신하이고 백성입니다. Яа тэгэл одоо нэг л хаан болсон бол ээж аав нь ч гэсэн хааны өмнө бол зүгээр л албатан түшимлэн гэсэн үг. 그런데 절을 했다는 것은 어머니에게 한 절이 아니라 어머니가 모시고 계시는 하나님께 대한 자기 겸손이죠.
Тэгсэн ч гэсэн Соломоны хувьд болохоор ээжтэй мөргсөн гэдэг нь бол ээжигээ төдийгүй бурханд ээжийнхээ үйлчлдэг ээжийнхээ итгэж дагдаг бурханд хүндэтгэл үзүүлж байгаа хэрэг юм аа. 형들과의 그 경쟁 관계 속에서 왕권 다툼 때문에 자기가 언제 죽을지 모르는 그런 위험한 일이 있었던 겁니다. Тэр урд нь бол бас тэр ах нартайгаа мэдээж одоо хаан ширээний төлөө өрсөлдөж байсан. Тэгээд тэр өрсөлдөөн донд хизээч үхэж мэдгээр тийм нөхцөл байдал донд байсан. 그러나 그런 가운데서 자기를 죽지 않게 보호했을 뿐만 아니라 왕이 되는 데 있어서 결정적인 역할을 한 분이 어머니입니다. Яг тэгсэн ч гэсэн тэр одоо аюултай нөхцөл байдал донд өөрийг нь хамгаалж тийм ээ өхүүлчилгүйгээр одоо тэр өрсөлдөөн дундаас амьд авч гарсан. Тэгээд бас түүгээр зогсохгүй хаан суудалд суухад нь шийдвэрлэх нөлөө үзүүлсэн хүн бол түүний ээж нь юм. 그것은 어머니의 능력으로만, 어머니의 힘으로만은 될 수 없다라는 것을 솔로몬도 알고 있었죠. Гэхдээ ганц ээжийнх нь одоо хүчээр энэ бүхэн болоогүй, тэгэх боломж байхгүй гэдгийг Соломон ч гэсэн мэдчихсэн. 하나님께서 자기를 보호하셨고, 하나님께서 자기를 왕위에 올려놓으셨다는 것을 알고 있었고요. Бурхан түүнийг хамгаалж байсан, тусалж байсан. Бас бурхан түүнийг хаан ширэнд суулгасан гэдгийг Соломон сайн мэдчихсэн. 그 일을 하시는 데 있어서 그 일을 어머니를 통해서, 어머니를 사용해서 그 일을 하셨다라는 것을 알고 있습니다. Бурхан өөрийг нь тийхүү хамгаалахдаа, тийхүү үргэмжлөхдөө ээжийг нь ашигласан. Ээжээр нь дамжуулан энэ бүхнийг хийсэн гэдгийг Соломон сайн мэдчихсэн. 그러니까 왕이 된 다음에도 어머니 앞에 낮추는 것은 바로 하나님 앞에 자기 겸손함을 지키겠다는 그런 마음가짐을 보여주는 겁니다. Тийм болохоор хаан болсныхоо дараа ч гэсэн бурхны өмнө өөрийгөө даруй байлганаа гэсэн тийм зүрх сэтгэл, даруй зүрх сэтгэлтэй байна гэсэн шийдвэрийг гаргасан байна. 여기 더 중요한 의미는 어머니를 오른쪽에 앉게 했다는 데 의미가 있습니다. За бас илүү одоо гүн утга учиртай зүйл нь болохоор ээжигээ өөрийнхөө баруун талд суулгасан явдал байгаа. 오른쪽에 앉았다는 의미는 나의 오른쪽을 도와준다라는 의미가 있는데요. Баруун талд суунаа, баруун гар талд нь байна гэдэг нь болохоор баруун талаас нь тусланаа гэсэн утгатай. 오른손으로 하는 일은 구원에 관한 일입니다. баруун гараар хийдэг ажил бол авралын ажил юм аа. 그래서 하나님이 하시는 구원의 일에 자기가 그 일을 감당하고자 할 때 하나님이 친히 도와주신다는 것을 모든 성도는 믿어야 합니다. 다시 말씀해 주세요. 다시 말할까요? 네네. 예. 하나님의 구원의 일에 우리가 쓰임 받고자 할 때, 네. 그 일을 감당할 때 하나님이 친히 하나님께서 그 일을 도우신다라는 것을 우리가 믿어야 되는 겁니다. Тэгээд бид нэр бурхны авралын ажлыг хийх үед бурхан өөрөө бидэнд тусалдаг гэдгийг бид нар бас мэддэг байх хэрэгтэй. 시편 73편 23절 누가 읽어주십시오. 시편 73편 23절이요. Дуйлал 73:23-ыг нэг нь уншаад өгөөрэй.
3:23 гэсэн тий. Гэсэн ч би үргэлж тантай хамт байна. Та баруун гараас минь барьсан. 아멘. 아멘. 내 오른손을 붙드신다라는 지금 이 내용이 있지 않습니까? Энд баруун гараас минь барьдгаа гэсэн юм тийм ээ. 그 말씀은 하나님의 뜻대로 하고자 하는 일들을 하나님이 친히 도우신다는 의미가 있고요. Хэрвээ Бурхны одоо хүслийн дагуу ажиллаж байгаа бол Бурхан энхүү өөрөө биднэрт тусалдгаа гэдгийг илэрхийлж байгаа. 하나님께서 언제나 나를 도우시는 그 일을 하신다라는 것을 고백한 것이죠. Бурхан үргэлж надад тусалж байдаг юм аа гэдгийг энхүү илэрхийлсэн байна. 그렇기 때문에 어머니를 통해서 하나님께서 자기가 하는 일들을 도우실 걸로 그렇게 믿고 있었다는 겁니다. Соломон ээжигээ баруун гар талдаас улгасан гэдэг нь ээжээр нь дамжуулж Бурхан өөрт нь туслах болно гэдгийг мэдэж байсан гэсэн үг юм. 또 하나님의 구원하시는 일이 또 어머니를 통해서 자기에게 있어 왔다는 것도 그래서 인정을 하는 겁니다. За бас үүгээрээ дамжуулаад Бурхан ээжээр нь дамжуулж өөрт нь туслах ажлыг хийсээр ирсэн гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн гэсэн утгыг агуулж байгаа. 바세바가 아들을 위해서 어떤 일을 했는지는 앞서 1장에서 우리가 들으셨습니다. Батшеба хүүгийнхээ төлөө юу хийсэн бэ гэдгийг бид нар 1-р бүлгээс нь бол уншаад мэдсэн байгаа. 나단 선지자의 말을 듣고 아들 솔로몬을 살리기 위한 일을 나단과 함께 바세바가 그 일을 한 것이죠. Натан иш үзүүлэгчийн үгийг сонсоод тэгээд Натантай хамт Соломоныг хүүгээ аврах ажлыг Батшеба хийсэн байгаа. 그래서 하나님께서는 어머니를 통해서 자기 구원하는 일을 하시고 자기가 구원하고자 하는 일을 도우신다라는 것을 믿고 있었던 거예요. Тэгэхээр Бурхан ээжээр нь дамжуулж өөрийг нь хамгаалах ажлыг хийсэн, мөн цаашдаа ч гэсэн ээжээр нь дамжуулж авралын ажлыг хийх болно гэдгийг Соломон мэдэж байсан хэрэг. 또 솔로몬이 하나님 앞에 성도로서의 위치가 아니라 하나님의 대리자, 하나님의 뜻을 실행하는 대리자의 위치에 있어서도 생각을 하는 겁니다. Тэгэхээр Соломон ээжигээ зөвхөн одоо Бурханы талаас аваад үзэх юм бол зүгээр нэг энгийн итгэгч төдий байр сууриас хандсан биш, харин Бурханы төлөөлж байгаа хүн, өөрөлдвөл Бурханы төлөөний хүн гэсэн байр сууриас ч гэсэн хандаж байсан гэсэн үг юм. 하나님 앞에 오른쪽에 있는 사람들은 구원 얻는 사람들입니다. Бурханы хувьд аваад үзэх юм бол баруун гар талд байгаа хүмүүс нь бол аврагдсан хүмүүс. 마태복음 25장에 심판하실 때 오른쪽에는 양, 왼쪽에는 염소가 있었습니다. Матай 25 дахь бүлгээс харах юм бол шүүлтийн өдөр Бурханы өмнө хоньныг баруун талд нь, ямааг болохоор зүүн талд нь ялгсан байдаг. 그래서 어머니가 오른쪽에 있었다는 것은 자기가 하나님의 입장, 하나님의 그 입장에서 어머니를 구원 얻는 쪽으로 이렇게 인도하겠다라는 그런 강한 의지가 있는 거죠. За тэгээд Соломон ээжигээ өөрөө баруун гар талд суулгасан гэдэг нь болохоор за авралын ажлын талаас харах юм бол Соломон өөрийгөө одоо Бурхан гэж Бурханы байр суурин дээр байгаа гэж үзэх юм бол баруун гар талдаа суулгана гэдэг нь ээжигээ заавал одоо авралын замаар хөтлөх болно, авралт хүргэх болно
гэсэн тийм хүчтэй хүсэл зоргийг харуулсан байна. 자, 이걸 다 종합해 보면 하나님은 어머니를 통해서 나를 도우시고 하나님은 또 자기를 통해서 어머니를 구원하신다라는 것을 그렇게 알고 있었던 것입니다. Тэгээд бүхнийг нэгтээд бацаад хэлэх юм бол Бурхан ээжээр дамжуулж өөрийг нь аварсан Бурхан бас өөрөөр нь дамжуулан ээжийг нь аварна гэсэн тийм итгэл байсан гэдгийг харуулж байгаа. 신앙이 있거나 혹은 신앙이 없는 부모라도 하나님은 그 부모를 사용하셔서 자식에게 필요한 일을 하시는 겁니다. Итгэгч бай, итгэгч биш ч бай Бурхан эцэг эхчүүдээр дамжуулан хүүхдийг нь хамгаалах ажлыг хийлэгдэгэ. 우리의 부모가 하나님께서 우리의 부모를 통해서 우리를 양육해 오셨고 하나님은 또 부모인 우리를 통해서 자녀를 또 양육하십니다. Эцэгчүүд бол үр хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэх, асран халамжлах, хамгаалах тийм ажлыг хийдэг. Тэгээ энэ бүх ажлыг Бурхан тэднэр дамжуулан хийж өгдөг юм аа. 그래서 부모를 바라볼 때 바로 하나님의 양육하심과 하나님의 인도하심을 우리가 언제나 생각해야 됩니다. Тийм учраас бид нар эцэг эхтэйгээ харьцахдаа, хандахдаа Бурхан биднийг өсгөж хүмүүжүүлж байгаа, хамгаалж байгаа гэсэн тэр үднээс харьцаж хандах хэрэгтэй. 그래서 이와 같은 관계는 목회자와 목회자의 부모의 관계가 어떠해야 함을 알려주는 것입니다. 목회자와 부모, 예, 그러니까 목사님과 목사님의 부모의 관계가 어떠해야 하는지를 알려주는 내용입니다. За тэгэхээр энд гарч байгаа Соломоны үзэгдэл дээр бол пастор удирдагч хүмүүс ба тэдний эцэг эхчүүдийн хоорондох харилцаа ямар ах ёстой вэ? Пастор удирдагч нар аав ээжтэйгээ яаж харьцах ёстой вэ, хандах ёстой вэ гэдгийг харуулж байгаа. 목사님은 그 인도하기만 하는 입장이 있지만 부모에게만큼은 부모는 자기를 양육하신 분이라는 것을 목회자가 된 다음에도 잊으면 안 된다는 거죠. Пастор хүн бол яг үргэлж бусдын өмнө явж тийм ээ удирдан манлайлах тийм байр суурин дээр байдаг хүн ч гэсэн эцэг эхийнхээ хувьд, аав ээжийнхээ хувьд бол тэднэр пастор болсныхоо дараа ч гэсэн эцэг эхчүүд нь бол тэр өөрийнхөө хүүг сурган хүмүүжүүлэх үүрэгтэй хിവэр байгаа гэдгийг мартаж болохгүй маа. 또 동시에 하나님이 자기를 통해서 부모님을 인도하셔야 된다는 것을 또 동시에 알아야 합니다. За тэгээ аав ээжийнхээ үг сургаалыг сонсож тийм ээ тэдний сурган хүмүүжүүлэх тэр аргаар нь дуулууртай байгаад зогсохгүй. Бас надаар дамжуулж пастор надаар дамжуулан аав ээжигээ яс аврал руу Бурханы тэр замаар удирдах ёстой гэдгийг бас мартаж болохгүй. 그다음에 7번째 제목입니다. Дараа нь 7 дахь хэсэг. 아도니아의 죄와 밧세바의 잘못을 말함. Адониагийн гимнүгэл ба Батшебагийн буруу алдааг хийсэн нь 22절 한 절이고요. 22절? 예, 22절 한 절만입니다. 그 중간에 빠졌어요. 20절. 아까 참 19절까지 했죠? 제가 잘못 말했습니다. 20절입니다. За багш андуурсан байна. 20 дугаар ишлэл. 이게 지금 어떻게 됐냐면은 22절이 맞는데요. 아까
아까 처음에 거가 19절부터 21절까지가 먼저 본 거가 19절부터 21절까지고요. 지금 22절이 맞습니다. 그래서 정정해서요. 아까 그 여섯 번째는 19절부터 21절까지입니다. 예, 그래서 일단 За, 그렇게 말씀해 주시고요. 19절부터 21절까지는 말씀해 주시고요. мгм. За тэгээд саний нөгөө хэсэг маань зөвхөн 19 дэх эшлэл биш 19-оос 21 дэх эшлэл хүртэл юм байна. 그리고 20절과 21절 한번 읽어 주십시오. За сая бол бид нар зөвхөн 19 дэх эшлэлийг нь уншсан шүү дээ. Одоо 20 21 дэх эшлэлийг нь уншия. Тэгээд Батшеба чамаас нэг ялимгүй юм гуя. Би бүү татгалзаараа гэсэнд хаан түнд ээж минь би танд татгалзахгүй учраас та гуйно гэв. Батшеба Шуним эмэгтэй Абишагийг чиний их ах Адониад эхнэр болгон өгөхийг зөвшөөрөөч гэв. 예, 이걸 정리 좀 하겠습니다. 이게 정리를 잘못해서 죄송한데요. 20절과 21절은요. 이게 한 단락으로 이게 7번째입니다. 7번째 20절과 21절이고요. 아, 이해가 되시죠? 19절 19절부터 22일 아니고 예, 다시 19절에 나누겠습니다. 예, 다시 아. 나누겠습니다. 예, 죄송합니다. 예. 19절 나눠지고요. 그 7번째가 20절과 21절입니다. 예. За багш маань жоохон бодлоод ах шиг байна. 19 дугаар ишлэл дангаараа мөн гинэ 6 дугаар хэсэг нь. За тэгээд дараа нь 7 дугаар хэсэг нь болохоор 20 21 дугаар ишлэл гинэ. 예, 이 내용은 밧세바가 솔로몬에게 잘못된 부탁을 함 이겁니다. За энэ 7 дугаар хэсгийн маань гарчиг нь болохоор Батшеба Соломоноос буруу зүйл гуйсан нь. 밧세바는 아도니아에게 들은 말대로 솔로몬에게 그대로 말을 전달했어요. За тэгээд Батшеба Соломон дээр очиод Адониагаас сонссноор л сонссон зүйлээ яг тэр чигтэн дамжуулж хэлсэн байна. 자기의 마음에서 나온 말이 아니라 단순히 전달만 한 말이지만 잘못된 말을 전달한 거에 대해서는 책임이 주어집니다. Тэгээд энэнийг бол Батшеба өөрийнхөө санаанаас зохиогоод ч юм өөрийнхөө бодсноор ингээ хэлчихсэн зүйл биш. Яг л Адония танаа очиод ингэж одоо хэлж гуйж өгөөрэй гэж гуйсан. Яг тэрнийхэн дагуу л очиод дамжуулсан боловч буруу зүйлийг дамжуулж хэлсэн хариуцлагаас бол илтерч чадахгүй наа. 내가 들은 말이 거짓말인 줄을 모르고 거짓말인지를 모르고 남에게 그 말을 전달했다면 나는 무슨 말을 한 겁니까? Би одоо нэг зүйл сонссон байлаа гэж үгүй. Тэр сонссон зүйл маань бодлоо зүйл юм аасаа буруу зүйл байх юм бол тэрийг нь ч мэдэхгүй нягтлж шалгалгүйгээр яг одоо сонссноор хүмүүст хэлэх ч юм уу хүмүүст очиод ингээд дамжуулах юм бол би одоо ямар үгийг дамжуулж байна гэсэн үг. 거짓말하려는 의도가 없었다 할지라도 거짓말을 한 것이 되는 거죠. Тэрөө одоо худлаа зүйлийг яг сонссноор нягтлж шалгалгүйгээр тэр чигтэн дамжуулж байгаа бол хэдийгээр би одоо худлаа хэлсэн хэрэг биш сонсноо л дамжуулж байгаа ч гэсэн худлаа зүйлийг би одоо яриад явж байна гэсэн үг үстэй. 또 악한 의도로 하는 말인지를 모르고 그걸 그대로 전달하면 자기는 악의 말을 하는 사람이 되는 겁니다. Бас одоо муу санаагаар хэлсэн үг байсыг нь мэдэхгүйгээр бас нягтлж шалгалгүйгээр тэр чигт нь очиод ярьчих юм бол хэлчих юм бол би одоо тэр муу бузар муугийн үгийг дамжуулж байгаа болно. 그래서 우리가 전달하는 말이 어떤 말인지 누구에게 들은 말인지를 항상 확인해야 합니다. Тиймээс бид нар дамжуулж байгаа үгээ хинээс сонссон
одоо ямар үг вэ гэдгийг үргэлж шалгаж байх хэрэгтэй. 악의 말을 하는 사람의 말을 자기가 그대로 말하면 그의 종이 되고 악에 이용당하는 자가 되는 겁니다. Бузар мөгийн үгийг одоо хэлдэг ярьдаг хүний үгийг дамжуулах юм бол би ч гэсэн мөн ялгаагүй бузар мөгийн боолно болж байгаа үргээ. 바세바가 속았기 때문에 이런 일을 하는 건데요. Тэгээ Батшеба ингээ хуурцнаасаа болоод ийм зүйлийг хийж байгаа. 속으면 자기가 피해를 입고 남에게 피해를 끼치기 때문에 속지 않기 위해 주의하는 게 필요합니다. Ингэж хуурдах юм бол мэхлэгдэх юм бол өөрөө ч гэсэн хохирн бусдад ч гэсэн хохирол үзүүлээ. Тийм учраас бид нэр хуурдахгүй, мэхлэгдэхгүй байхын тулд үргэлж санаар сэрэмжтэй байх хэрэгтэй. 로마서 6장 16절 누가 읽어주십시오. Ром 6-гийн 16-г нэг нь уншаад өгөөрэй. Ром 6-гийн 16. Та нар өөрсдийгөө дуулууртай болгон хэн нэгэнд өгөхдөө өгөх хүргэх нүгэрч бай. Эсвэл зөв байдал хүргэх дуулуурч бай. Дагах нэгнийхээ боолн болдгоо мэдлэхгүй гэж юу. 아멘. 예. 이 소리가 상당히 상태가 안 좋은데 이게 지금 다 듣게 다 그러시죠? 네. 그쪽 마이크 маань 문제인 것 예, 같은데. 예, 좀 그 마이크가 좀 소리 문제 있다고 말씀해 주세요. 지금 소리가 거의 안 들리게. Амбадрын микрофонд нь жоохон асуудал байх шиг байна. Нэлээд сүрхий харж гинж шүү. 네, 그리고 일단 설명하겠습니다. За одоо энэ үгийг тайлбарлая. 누구의 말을 듣든지 그 말한 대로 순종하면 그 자기는 그 말한 자의 종이 된다는 거죠. За хэн нэг нь надад үг хэллээ гэж бодъё. Тэгээд тэр хэлсэн үгийг нь яг одоо өөрөө яг яаж сонссон тийм ээ яг тэр сонссныхоо дагуу дуулууртай дагах юм бол тэр үгийг хэлсэн нэгний боол болтгоо гэж. 의의 말을 듣고 순종하면 의의 종이 됩니다. За зөвийн үгийг сонсоод дуулууртай дагах юм бол зөвийн боол болно. 그러나 악의 말을 듣고 그 말에 의해서 움직이면 악의 종이 되고 사단의 종이 되는 거죠. Харин бузар мөгийн үгийг сонсоод тэрний үгийн дагуу явах юм бол одоо бузар мөгийн боол мөн одоо сатаны боол болох юм аа. 그래서 우리가 듣는 말이 과연 어디서부터 오는 말인가 이걸 우리가 정확히 분별해서 사단의 그 속임에 우리가 속아 넘어가면 안 됩니다. Тэгэхээр энэ үг одоо хаанаас эхлэлтэй вэ? Хэн хэлсэн үг вэ гэдгийг бид нэр сайтар ялгаж салгаж сатаны дээр үгэнд арга мэхэнд хуурдахгүй байх хэрэгтэй. 바세바가 한 말은 솔로몬을 위한 말도 아니고 어느 누구, 이 국가의 어느 누구도 국민을 위한 말도 아니고 오직 아도니아만을 위한 말이고 사단을 위한 말이었습니다. Тэгэхээр Батшебагийн одоо дамжуулсан тийм ээ Соломонд дамжуулж хэлсэн үг нь бол ерөөсөө Соломоны төлөө шилжсэн үг биш. Соломонд ч ашигтай үг биш. Эсвэл улс их оронд ашиг тустай ч үг биш. Зөвхөн Адониагийн эрх ашигын төлөө үг байсан. 또 이 말을 할 때 내가 어머니니까 어머니의 부탁을 무시하지 말아달라는 그런 말까지 함으로써 솔로몬이 속아 넘어가기 좋게 그렇게 상황을 만든 겁니다. Бас
энэ үгийг дамжуулж хэлэхдээ Батшеба юу гэсэн бэ гэхээр би одоо чиний ээж учраас ээжийнхээ энэ гуйлтаас битгий татгалзаарай гэж хэлсэн байгаа тий. Тэгээ ингэснээр одоо Соломоныг ч гэсэн тэр одоо өөр шигээ ингэж тэр хуурдах тийм магадлал руу түлхсэн гэж хэлж болох юм аа. 그런데 하나님의 말씀과 성령의 인도를 받는 솔로몬은 여기에 속지 않았습니다. Гэвч бурхны сүнсээр удирдуулдаг байсан Соломон үнд нь ерөөсө хууртаагүй. 이 말이 얼마나 잘못된 말인지를 분별해 낸 거예요. Тэгээд энэ үг ээжийнхний хэлж байгаа энэ үг ямар одоо аюултай үг вэ? Ямар одоо болохгүй тий буруу үг вэ гэдгийг ялгаж салгаж чадсан байгаа. 하나님의 말씀에 순종하고자 또 그 뜻대로 따르고자 굳게 결심한 자에게는 하나님께서 분별력을 주십니다. Яг үүнтэй адил бурхны үгийг дуулууртай дагаж бурхны хүслийг биелүүлэхийг эрмэлздэг хүмүүст бурхан ийм мэрэгэн ухааныг өгдөгөө. Ялгах чадварыг өгдөгөө. 모든 지식을 다 알고 분별하는 것이 아니라 필요한 분별력을 하나님께서 필요할 때 주신다는 거예요. Тэр ялгах чадвар гэдэг бол одоо бүх төрлийн мэдлэгийг одоо мэдэж авсан үндсэн дээр ялгаж сайн мууг ялгаж чаддаг болдгоо гэсэн үг биш харин яг одоо тухайн үед нь яг хэрэгтэй үед нь бурхан хэрэгтэй тэр ялгах чадварыг өгдөг гэсэн үг. 그러니까 솔로몬의 통치는 솔로몬 자기의 통치가 아니라 바로 하나님의 통치가 되는 거죠. Тийм болохоор Соломоны одоо хаанчлал бол Соломоны өөрийнх нь хаанчлал биш харин бурхны хаанчлал байсан юм аа. 그다음에 이제 8번째 제목 보겠습니다. Дараа нь 8 дугаар хэсэг. 아도니아의 죄와 밧세바의 잘못을 말함. Адониагийн нүгэл болон Батшебагийн буруу алдааг хэлсэн нь 22절 한 절이고요. 22 дугаар ишлэл дангаараа 22절 한 절만 읽어 주십시오. 22 дугаар ишлэгийг уншъя. Тэгэхэд Соломон хаан ээждээ та яагаад шүнэ мөвгтэй Абишагийг Адониагийн төлөө гуйж байгаа юм бэ? Тэр миний ах учраас түүний төлөө хаанчлалыг гуйж түүгээр барахгүй. Дахилч Абьятар Зеруягийн хүү Йобын төлөө ч мөн гуйгаач гэж хариулав. 아멘. 밧세바가 얼마나 지금 여기 속아서 분별 못하고 있는지를 이 솔로몬의 말이 그것을 알리는 그런 말을 해주는 겁니다. Соломон ээждээ хандаж хэлсэн энэ үг нь болохоор Батшеба одоо ямар одоо сайн муугэнч те зөв буруугэнч ялгахгүйгээр маш буруу зүйлийг хэллээ, маш буруу зүйлийг гуйлаа гэдгийг энэ үгээрээ дамжуулан хэлсэн байна. 여기에 그 어찌하여 아도니아를 위하여 뭔가를 구하십니까? 수넴 여자를 구하십니까? 이렇게 물어봤죠. За эхлээд болохоор та яагаад шүнэ мөвгтэй Абишагийг Адониагийн төлөө гуйж байгаа юм бэ гэсэн. 지금 이 여자를 구한 것이 아도니아가 얼마나 악한지를 그걸 알아야 된다는 겁니다. За энд одоо энэ асуулт нь болохоор энэ Адониа гэдэг чинь ямар тийм хором уу санаатай итгээд үлээ. Нар бузар санаагаар энэ нэмэгтэй гуйж байгаа билээ гэдгийг та ойлгохгүй байна гэж үү гэсэн утгатай. 우리가 이미 들은 대로 아도니아가 이 아비삭을 구한 것이 왜 잘못일까요? За тэгэд ер нь энэ Адониа Абишагийг өөртөө гуйж байгаа нь яагаад буруу зүйл вэ? 기억이 나십니까? Та нар санаж байна уу? 이것은 오직
육신의 정욕에 사로잡힌 그런 생각과 마음이었던 것이고요. Яг л энэ зөвхөн тэр махан биеийн одоо хүсэл тачаалаас үүдэлтэй бодол байгаа. 아버지에 대해서 아들이 할 일이 아니라는 겁니다. За тэгээ эцгийнхээ өмнө бол одоо хүүгийн хувьд эцгийнхээ өмнө хийх ёсгүй зүйл байсан юм аа. 또 아버지의 후첩을 자기가 취함으로써 솔로몬의 위에 제가 올라가겠다라는 그런 생각을 드러낸 것이고요. За тэгээд Абишаг болохоор нөгөө Давидын одоо юу татвар юм байсан. Тэгээд эцгийнхээ тэр татвар юм байсан эмэгтэйг үртэ авнаа гэдэг чинь нөгөө талаар бас одоо хаан ширээнд суучгаад байгаа Соломоноос илүү давж гарах гэсэн санаа бас Соломоны дээр гарах гэсэн ийм санаа бас агуулж байгаа. 왕 위에 왕의 자리에 올라가고자 하는 그 야망을 아직도 버리지 않았다는 증거입니다. За тэгээд хааны дээр гарч тийм ээ хаанаас илүү гарах гэсэн тэр одоо амбиц тэр хайж чадахгүй байсан гэдгийг илэрхийлж байна. 그래서 솔로몬에게 영향을 끼치고 나라 전체를 자기가 주장해서 하나님의 통치를 방해하는 그런 일을 하겠다라는 의도가 드러난 겁니다. Тэгээд бүр цагаар ярих юм бол Соломонд нөлөөлөөд тийм ээ тэгээд улс орныг өдөр одоо алхуурхан өөрийнхөө одоо мэдээлэл тавьч тэгээд тэр хаанчлыг өөрийн гарт авах гэсэн далд санаа агуулж байгаамаа. 그래서 아도니아가 왜 이런 일을 했고 노리는 의도가 어떤 것이었고 그것 때문에 생길 결과가 어떤 것이었는가 이런 것들을 우리가 정리해야 됩니다. Тэгээ ягаад Адония ийм зүйлийг гуйсан за тэрний цаана ямар далд санаа зорилго агуулгадж байгаа тэр бүхний эцэст ямар үр дүнд хүрэх вэ гэх мэт эдгээр зүйлийг бид нэр дотроо маш зөв нарийн ялгаж салгаж сурах хэрэгтэй. 바세바가 속은 것처럼 사단이 인간을 어떻게 속이는지를 하와를 어떻게 속였는지를 우리가 그것을 잘 알고 있어야 됩니다. Энэ удаад Батшеба хуурцантай адилхан сатан хүмүүсийг яаж хуурам мэхэлдэг вэ? Могоо Еваг яаж хуурч мэхэлсэн бэлээ гэдгийг бид нар ерөөсөө мартаж болохгүй үргэлж санаж явах хэрэгтэй. 그래서 하나님이 주신 분별력으로 분별하지 않으면 누구나 여기에 속아 넘어갈 수 있다는 거죠. Тэгээ бурхнаас ирдэг тэр ялгах чадвараар бид нар энэ бүхнийг ялгаж салгахгүй бол хинч гэсэн энэ залмихэнд нь хууртах магадлалтай маа. 그럼 이런 아도니아의 악한 말을 전달했기 때문에 어머니는 지금 자기를 위하는 편에 서 있지 않고 자기를 방해하는 쪽에 서 있었던 거죠. Тэр Адониагийн энэ бузар муу үгийг ялгаж салгалгүйгээр урд нь ингээд дамжуулж хэлж байгаа болохоор ээж нь ч гэсэн Соломоны хувьд одоо тус нэмэр болгох шарин ч түүнийг улс орноо захирах хаанчлах нь саад болж байгаа хэрэг юм аа. 자녀를 위해서 어떤 일이든지 할 수 있는 부모가 사단에게 속으면 자녀 위하는 일을 하지 않고 자녀를 망치는 일을 할 수가 있습니다. Өөрөөр хэлбэл тийхэд төлөө юу ч хийсэн бэлэн байдаг аав ээж нарын хувьд тэрээ сатаанд ингээд хууртчих юм бол мэхлэгдчих юм бол хүүхдүүдийнхээ төлөө биш харин хүүхдүүдээ суйруулах ажлыг хийж эхэлдэг. 그러니까 솔로몬의 오른쪽에 있어야 할 어머니가 오른쪽에 있지 못하고 지금 다른 쪽에 있다라는 거죠. Соломоны баруун талд байж ах ёстой ээж нь одоогийн байдлаар бол
сатанд мэхлэгдээд баруун талд нь биш, Содомны талд биш, өөр талд зогсож байна гэсэн үг. 그때 필요한 것이 바로 그 아들, 그러니까 자녀의 역할입니다. За энэ үед юу хэрэгтэй вэ гэхээр одоо тэр хүүгийн одоо үүрэг рол маш хэрэгтэй юм ба. Хүүгийн буюу одоо хүүхдийнх нь үүрэг рол маш чухал хэрэгтэй. 아무리 부모의 말이라도 그 부모의 잘못된 말에 끌려가지 않아야 합니다. За ямар одоо хүүхэд бол яг энэ тохиолдолд ямар үүрэг ролтой байх ёстой вэ гэвэл хичнээн одоо аав ээжийнх нь хэлж байгаа үг байлаа ч гэсэн хууртаж болохгүй. 자녀가 부모를 주장하거나 가르칠 수 없기 때문에 하나님께서 나를 통해서 부모님을 건져내시기를 하나님께 맡기고 기도하는 거죠. За үр хүүхэд нь бол аав ээжээгээ сургамжлаад их сургам хүмүүжүүлээд байдаггүй шүү дээ. Тэгэхдээ бурхан надаар дамжуулан аав ээжээ 하나님의 나를 통해서 뭐라고 하셨죠? 어떤 부분이 모르신 거예요? 뒤에 부분. 우리가 부모님을 양육할 수는 없지만 가르치거나 우리가 가르치거나 주장할 수 없지만 하나님께서 나를 통해서 부모님을 인도하시도록 내가 하나님께 나를 맡기고 기도하는 거죠. бид нар аав ээжтэй зааж сургаад байж чаддгүй ч гэсэн бурхан надаар дамжуулан аав ээжийг маань удирдахад бид нар өөрсдөө одоо бурхан надаар дамжуулж аав ээжийг маань удирдахын тулд би өөрийгөө бурханд даатгаж өгөх хэрэгтэй юм аа. 이제 솔로몬이 그런 잘못된 방향에 있는 어머니를 올바른 길로 인도해야 될 책임이 주어진 겁니다. За тэгээ яг энэ мөчид бол одоо ээж нь ингээ буруу замаар явж байгаа учраас Соломон ээжигээ одоо тэр зөв зам руу одоо удирдах чиглүүлэх үүргийг гүйцэтгэх ёстой, үүрэг ролыг гүйцэтгэх ёстой гэсэн үг. 그래서 자기가 하나님의 입장에서 어머니가 하나님 인도를 받도록 어머니를 오른쪽에 자기 오른편에 두는 일을 계속 하는 거죠. За тэгээд Соломон одоо өөрийгөө бурхны байр суурин дээрээс ингэж авч үзээд тэгээд ээжигээ баруун талдаа байлгах тийм ээ одоо өөрөлдөө зөв зам дээр байх, зөв талдаа байх байлгах тэр одоо ажлыг өргөжлөн хийх ёстой гэсэн. 그래서 하나님과 어머니와의 그 사이에서 그 중보의 역할, 그러니까 양쪽을 모두 위하는 역할을 우리 그 자녀는 해야 하는 것이고 솔로몬은 그렇게 한 것입니다. Нэгэсэндээ бурхан ба эцэг эхийнхээ одоо дунд зуучлах бурхны ч төлөө эцэг хийхээч төлөө аль алинд нь одоо тэр ашигтай байх тийм ажлыг одоо үр хүүхэд нь бол хийх ёстой юм аа. Тэгээд Соломон ч гэсэн яг тийм байр суурин дээр зогсож байсан байна. 중요한 것은 아무리 부모님의 말이지만 하나님의 뜻에 어긋난 말은 들으면 안 된다는 겁니다. хамгийн гол нь хичнээн аав ээжийн маань хэлж байгаа үг байлаа ч гэсэн бурхны хүслийн дагуу биш, бурхны хүсэлтэд зөрчилдөж байх юм бол ерөөсөө хууртаж болохгүй. 예수님의 모친 마리아가 예수님을 잉태해서 낳았긴 했지만 예수님만큼 이 진리를 알고 있는 자가 아니었던 거예요. Есүсийг төрүүлсэн Мариагийн талаар ярих юм бол хэдийгээр Есүсийг одоо хэвлэлдээ тээж төрүүлсэн эмэгтэй боловч Есүс шиг тэгж бурхны талаар бүх бүхтлийн мэдлэгтэй байгаагүй. 그래서 하나님의 뜻을 알지 못한 채 예수님에게 어떤 이런 요구 같은 것을 할 때가 있었습니다. Тэгээ бурхны хүсэл гэж юу болохыг мэдлгүйгээр
зарим үед Есүсээс одоо тийм одоо зохисгүй зүйлүүдийг гуйж шаарддаг байсан. 그럴 때 예수님은 마리아에게, 어머니에게 여자여, 나와 무슨 상관이 있나이까? 그렇게 말씀하셨어요. Тэгээ тийм үед Есүс ээжтэй одоо ээжигээ ээжээ гэж дуудаагүй харин эмэгтэй гэж дуудсан ба. Эмэгтэй танд ямар хамаа байна гэж хэлжсэн. 당신은 나의 어머니지만 하나님의 뜻을 알지 못할 때는 그 뜻을 아는 나의 인도를 받아야 합니다. 그런 말이죠. Нэг гэсэндээ хэдийгээр та миний ээж боловч Бурхны хүслийг мэдхгүй байгаа болвол одоо тэр хүслийг мэдхийн тулд тэр үнэн зөвөөр алхахын тулд намайг дагах хэрэгтэй. Надаар удирдуулах хэрэгтэй гэсэн үг юм. 하나님의 뜻을 다 알지 못하기 때문에 예수님이 하시는 일에 관여하거나 그걸 끼어들어 주장할 수가 없다라는 걸 말씀하신 거예요. Өөрөөр хэлбэл Бурхны хүслийг бүгдийг мэдээгүй л бол нэгэнт одоо хүмүүс хүн төрлөختөн бол мэдэж чадахгүй шүү дээ. Нэгэнт Бурхны хүслийг бүрэн таньж мэдэж чадахгүй юм чинь Есүсээр удирдуулж Есүсийг дуулууртаа дагах ёстой гэсэн үг ээ. 어머니라는 이유로 카톨릭에서는 마리아를 예수님 위에다 올려놓습니다. Гэтэл католикчууд болохоор Есүсийг төрүүлсэн ээж нь гэсэн утгаар Марийг Есүсээс дээгүүр тавьдаг байна. дээгүүрт өргөмжилдэг. 마리아 몸을 통해서 오시긴 했지만 하나님이 인간 되어서 오신 것이기 때문에 결코 마리아가 예수님 위에 올라갈 수 없는 거예요. Тэгэхээр Мариагаар дамжиж Мариагийн одоо хэвлэгээр дамжиж төрсөн нь үнэн боловч Есүс өөрөө бурхан учраас бурхан тэрний хүний махбодыг өмсөхийн тулд л Мариагийн одоо биеэр дамжин төрсөн байгаа. Тэгээ тийм учраас тэр одоо бурхан гэдэг утгаараа хизээч одоо Мария бол Есүсийн дээр өөрөөр хэлбэл бурханы дээр байх боломжгүй. 예수를 믿고 예수님을 통해서 구원을 받아야 할 성도에 불과한 겁니다. 마리아는요. Мари бол Есүст итгэж Есүсээр дамжин аврагдах ёстой итгэгчэлт гэсэн үг. 예수님이 승천하신 이후에도 마리아는 다른 성도들과 똑같이 하나님께 기도하는 일에 모든 마음을 기울였습니다. Есүсийг Тэнгэр рүү додсныхан дараа Мариач гэсэн бусад элч нартай хамт, дагалдагч нартай хамт залбиралд шамдаж байсан. 누가복음 14장 26절 27절 보면은요. Лук номын 24-ийн 26-27-г харвал 거기에 누구든지 나를 따라오려거든 부모, 형제, 자매를 미워해야 따라올 수 있다라고 말씀하셨어요. 누가복음 예, 14장 14장 26절. Лук 14:26-27 дээр хэрэг хэн нэг нь над дээр ирж өөрийн эцэг эхнэр хүүхэд ахигш дүүс төдийгүй өөрийн амиг хүртэл үл ошоохгүй бол тэр миний шав байж чадахгүй. 여기 특별히 부모를 미워하라는 단어가 있는데요. За энэ 26 дээр болохоор энэ эцэг эхнэр хүүхэд ахигч дүүсээ төдийгүй өөрийн амиг хүртэл үл ошоохгүй бол гэсэн үг байна. 그것은 부모의 뜻이 하나님의 뜻과 서로 다르면 부모님을 미워하는 것처럼 거기 따르면 안 된다라는 의지가 그런 의미가 있는 겁니다. Зарим орчуулга дээр болохоор үзэн ядахгүй бол гэсэн байдаг тийм. За энэ үл ошоохгүй бол үзэн ядахгүй бол гэдэг нь болохоор одоо жинхнээсээ үзэн ядаад тийм үл ошоо гэсэн үг биш харин
хэрвээ тэр ээж аав эхнэр хүүхд ах эгчийн тэр хүсэл зориг нь бурхныхтай зөрчилдөж байх юм бол хэдий аав ээжийнх нь үг байлаа ч гэсэн хууртаж дагаж болохгүй гэсэн үг юм. 10분, 지금부터 10분 쉬었다 하시겠습니다. За 10 минут завсарлаа. 그러니까 이게 솔로몬이 한 말은 어머니 바세바의 잘못된 일과 아도니아의 죄를 두 가지를 동시에 말한 거죠. Тэгэхээр Соломоны одоо хэлсэн энэ үг нь болохоор ээж Батшебагийнхаа алдаа бурууг болон Адониагийн гэм нүглийг яг нэг дор зэмлсэн үг байна. 어찌하여 아도니아를 위하여 구하십니까? 이렇게 말하지 않았습니까? Эхлээд тэр одоо та яаж энэ шүнэн эмэгтэй Абишагийг Адониад зүгөөж чадчихна гэсэн тийм ээ. 아도니아와 같은 악한 사람을 위해서 뭔가를 구하는 것이 바세바에게는 크게 그것이 잘못됐다는 그런 말이죠. Адониа шиг тийм одоо хорон муу санаатай хүний төлөө ямар нэг зүйлээ гуйна гэдэг бол хэдий ээжийнх нь гуйлт байлаач гэсэн биш буруу юм аа гэдгийг энд нөхөлж байна. 그리고 근신해야 할 죄인들을 정당화시키고 그들을 옳게 만드는 그런 행위가 되는 겁니다. Тийм одоо гуйлтыг нь сонсоо тэрийг нь дамжуулж байна гэдэг чинь одоо харин ч одоо сургаж зэмлэх буруу ёстой тийм гэм нүгэлтнүүдийг зөвтгөж өмөрч байгаа хэрэг юм аа. 또 아도니아에 대해서는 저는 나의 형이니 왕위도 저를 위해 구하소서 이렇게 말했지 않습니까? За цааш нь Адониагийн талаар хэлэхдээ тэр миний ах учраас түүний төлөө хаанчлагч гэсэн гуйгач та гэж хэлсэн. 이 말은 아도니아가 형이라는 그 사실을 이용해서 왕위까지 노리는 그런 악한 의도가 있다라는 것을 지금 말하는 겁니다. Энэ юу гэсэн үг гэхээр Адониа болохоор Соломоны насаараа бол ах тийм ээ. Тэгэхээр одоо ах гэдгээрээ далимдуулаад Соломоноос тэр хаанчлагч гэсэн булааж авах тийм далд муу санаа цаанаа байгаа гэдгийг илэрхийлсэн байна. 하나님의 뜻을 거스린 그 죄에 대해서 회개하지 않고 오히려 그 죄를 다시 지으려고 하는 그런 죄가 있다는 걸 말해주는 겁니다. Бурхны хүсэл зоригийн эсрэг гэм нүгэл үлдээ зогсохгүй тэр гэм нүгэлээ цааш нь ч гэсэн үргэлжлүүлэн хийх гэж байгаа гихын төлөө даавныг нь бол буруутгаж зэмлсэн. 이제 이어지는 말에는 이 아도니아를 비롯한 이 악한 사람들에 대한 심판 선고가 이제 내려집니다. За цааш нь болохоор одоо Адониа болон түүнийг дагалдагчдын энэ хорон муу санааны төлөө бурхны одоо шийтгэл ямар шийтгэл ирэх вэ гэдэг талаар өгүүлнэ. 다른 말로 하면은 이들의 죄에 대한 그 처벌을 명령하는 그런 말이 지금 이제 하게 되는 겁니다. За дараагийн ишлүүдээс харах юм бол одоо энэ Адониагийн талынхан тий Адониагийн хүмүүст ямар шийтгэл оноох вэ гэдэг талаар 앞장서서 죄를 짓게 만들고 다른 사람을 끌고 가는 죄에 대해서는 하나님께서 반드시 용납을 하지 않고 벌하신다는 거예요. 다시 말씀해 주세요. 악한 일을 다른 사람으로 하여금 하게끔
그렇게 시키고 끌고 가는 죄에 대해서는 하나님께서 반드시 그것은 용납하지 않고 벌하신다는 겁니다. Тэгээд бузар мөзөл өвлөх гэж байгааг нь мэдчихэж байгаа хэрнээ түүнийг одоо зогсоох биш харна өөрөө удирдаад манлайлаад тэгээд тэр бузар мөзөлийг хийгээд зүгээр зогсохгүй бусдыг ч гэсэн тэр муу үйл хэрэгтэй торхирч уриалсныхын төлөө бурхны шийтгэл ирэх болно. 그러나 밧세바에 대해서는 여기서 더 이상 말이 없습니다. Гэхдээ Басибагийн хувьд бол цаашаа бол ерөөсөө дурддагдаагүй байгаа. 그래서 알지 못해서 속아서 잘못된 일을 한 사람에 대해서는 그걸 알려주시고 그걸 회개시킨 다음에 그에게는 처벌을 하지 않으신다는 의미가 있는 거예요. Тэгвэл эндээс харахад бол одоо тэр Басибагийн хувьд болохоор ингээд нөгөө хуурдчихсан байгаа шүү дээ. Энэ бол буруу гуйлтаа гэдгийг ч мэдхгүйгээр зүгээр л очиод тэр хэл гэснийг нь л дамжуулаад хэлсэн байгаа. Тэгээ энэ нь болохоор ингээ хуурдснаасаа болоод энэ буруу зүйлийг хийсэн. Тийм хүний хувьд болохоор яг хоёр тэр хүнд одоо буруу гэдгийг нь хэлж ойлгуулад тэгээд тэр хүн мэдээж одоо гимших ёстой. Тэгээ гимшсний дараа бол одоо ямар нэгэн тийм одоо хатуу зэмлэлч гэдэг юм уу одоо шийтгэл бол байдаггүй. Тэгээд түгээр ингээд дуустгаа гэдгийг харуулж байгаамаа. 빛이 비춰지면 어둠 속에 숨어 있던 모든 더럽고 악한 것들이 다 드러납니다. Гэрэл тусахад тэр харанхууд нуугдаж байсан бүхий л тэр муу мухай зүйлс ил болдог. 솔로몬의 말을 듣고 나니까 바른 분별력이 생겨서 자기가 얼마나 잘못된 행동을 했는지를 밧세바가 깨달았겠죠. Тэгээ Соломоны хэлхийг сонсоод Батшебач гэсэн өөрөө ямар буруу зүйл ярьсан бэ, буруу зүйлийг гуйсан бэ гэдгийг Батшеба өөрөө ч гэсэн ойлгосон байхаа. 그래서 부끄러워하고 뉘우치는 밧세바를 하나님은 어떤 그런 처벌도 하지 않으신 겁니다. Тэгээд үнэхээр одоо ойлгоод тэгээд ичээд түүндээ гимшиж байгаа Батшебаг хараад бурхан түүн дээр л түүнийг бол цааш нь одоо хатуугаар тэгээд зэмлэж шийтгээгүй өнгөрсөн байна. 솔로몬이 인정에 끌리지 않고 어머니의 잘못을 단호하게 말한 것은 신앙이 용기 있는 그런 행동이었습니다. 신앙의 무슨 행동? 용기 있는. Тэгэхээр Соломоны хувьд болохоор одоо ээж минь байгаа юм энэ төр гэсэн одоо тэр хүний тэр одоо энэгшил гэм үү тий тэр талаас нь ерөөсөө харалгүйгээр тэр бурхны хүслийг зөрчиж байсан учраас одоо энэ хатуугийг ээжтэй ч гэсэн хэлж чадсан байна. Тэгээ энэ нь бол итгэлийн маш зоригтой үйлдэл байсан. 열왕기상 15장 13절에 보면은요. Эндгээр хад 15-ийн 13 дугаар ишлэгийг харах юм бол 거기에 유다 왕 아사 왕은 어머니가 우상을 섬기니까 어머니의 그 태우의 위를 패하는 그런 결단을 내렸습니다. эндээс харах юм бол Аса хаан өөрөө их Макаг их хатан байхыг нь болиулжээ гэж байна. Ягаад гэвэл тэр ээж нь Ашерагийн жигшүүрт хүргээг бүтээж үйлчилдэг байсан. 그러나 그 가운데서도 어머니에게 긍휼을 베푼 것은 있었겠죠. Гэхдээ бол мэдээж одоо тэр их хатан байхыг нь их хатан гэсэн тэр одоо цоллыг нь хурааж байгаа тий огт нэгсэнд огцруулсан байх шүү дээ. Гэхдээ
мэдээж ээж гэдэг утгаараа бол бас нэгүүлсэнгүү өршөөнгүү хандсан байх. 참된 신앙은 사람을 긍휼히 여기는 마음도 있지만 죄는 절대 용납하지 않고 인정에 얽매이지 않는 그런 결단이 참된 신앙에 있습니다. Тэгэхээр жинхэнэ итгэл болвол хүнд бол өршөөл инэрлээ үзүүлдэг. Харин тэр хүний хийсэн гин нүглийн тухайд бол ямар ч тэр одоо хүний харилцаа гэр бүлийн ойр дотны маань хүн энэ төр гэсэн тийм үднээс ерөөсөө хандахгүй гим нүглэл маш хатуу ханддаг. 이제 아도니아의 악행에 대한 처분만이 남았습니다. Одоо эргээд нөгөө 20 дахь бүлэг дээр очие. Тэгээд одоо Адониагийн нэг гим нүглийн төлөө түнд шийтгэл оноох үлдсэн. 아홉 번째인데요. 아홉 번째 아도니아의 처형을 명함. За тэгээд одоо энэ хэсэг нь болохоор 9-р хэсэг болж байна. Адониаг цаазаар авахыг тушаасан. 23절부터 25절까지고요. 23-аас 25 дугаар эшлэл. 23절부터 25절까지 읽어주시기 바랍니다. За энэ хэсгийг уншъя. Тэгээд Соломон хаан эзнэр тангаргалж хэрв Адония энэ үгийг өөрийнхөө амийн эсрэг хэлээгүй байвал намайг бурхан шийтгэх бүр илүү хүчүүлдэг. Намайг босгож Давид эцгийн минь синтэд залсан бөгөөд амлснараа надад гэр байгуулж өгсөн эзэн амьд өнөөдөр Адония заавал өөхөх ёстой гэв. Соломон хаан Йехоядагийн хүү Бинаяг илгээсэн бөгөөд тэрээр Адониаг цавчиж тэр өөхөв. 아멘. 아도니아는 이런 행동을 하기 전부터 죽었어야 하는 죄인입니다. Адония бол зөвхөн энэ ч биш тийм ээ. Энэ хэрэгээс өмнө ч гэсэн аль хэдийнэ өөхөх ёстой байсан нэг юм аа. 근데 왜 똑같은 죄인인데 용서받을 때가 긍휼을 받을 때가 있었고 긍휼 없는 심판이 있을 때가 있었고 이게 왜 있을까요? Яг адилхан одоо гим нүгэл үлдсэн хിവэрэ байсан ч гэсэн ягаад одоо зарим үед нь өршөөл үзүүлээд цаазлахгүй орхичтой зарим үед нь хатуугаар шийтгэж ингэж цаазлахад хүртэл хүрдэг юм болоо. 하나님은 모든 죄인들에게 회개할 기회를 주십니다. Бурхан бол бүхий л нүгэлтнүүдэд гэмтнүүдэд гимших боломжийг өгдөг бурхан юм аа. 시간만 주시는 게 아니고 깨우침을 주시고 또 양심의 가책을 주셔요. Тэгээд боломж олгоно гэхээр зөвхөн одоо цаг хугацаа өгнө гэсэн үг биш. Цаг хугацаа авч өгдөг. Бас одоо гимших сэтгэлийг ч гэсэн өгдөг. Бас мөс чанарыг ч гэсэн өгдөг. 양심의 가책, 무슨 잘못인지를 깨닫고 양심의 가책을 받았음에도 회개하지 않으면 그 죄가 더 강해지고 커지는 거죠. Тэрээ дотор нь тэмээ гимших сэтгэл төрөөд энэ бүхэн буруутай шүү гэж мөс чанар нь хилээд байхад ч гэсэн тэр хүн гимшихгүй байх юм бол гимшихгүй байвал одоо урдынхаасаа ч илүү хүнд одоо хэрцгий тэр гим нүглийг үргэлжлүүлэн хийдгээ. 자기가 죄인임을 발견한 자가 가져야 할 자세를 이제 살펴볼 건데요. Тэгэхээр өөрийгөө одоо гим нүгэлтэй хүн гэдгийг олж харсан одоо мэдсэн тийм одоо хүмүүсийн хандлага нь ямар байдаг вэ гэдэг талаар одоо ярих гэж байна.
이건 이제 기록해 놓으신, 이제 적어 놓으실 겁니다. 자기 죄를 발견한 자의 가져야 할 자세. За тэгээд энэ бүхний та бүхэн бас бичиж авахд бэлдээрэй. Өөрийнхөө гим нүглийг олж харсан хүмүүсийн хандлага. 첫 번째, 자기 부인. Нэгдүгээрт нь өөрийгөө үгүйсгэх. 가로치고, 자기의 생각과 판단을 잘못된 것으로 여김. Хаалтан дотор бас бичээрэй. Цагийн 생각과 판단을 잘못된 것으로 여김. за хаалтан дотор юу гэж ичихээ гэхээр өөрийнхөө бодол болон дүгнэлтийг буруу гэж тооцох, бурууд тооцох. 이, бодол ба дүгнэлтээ бурууд тооцох. 이 자기 부인이라는 것은 두 가지 양면적인, 두 가지 서로 다른 측면이 있어요. өөрийгөө үгүйсгэн гэдэг ойлголт дотор хоёр тийм тал байдаг, хоёр эсрэг тесрэг тал байдаг. 부인이라는 것은 자기가 옳다고 여겼던 걸 부인하는 겁니다. За нэгдүгürt нь болохоор өөрийгөө зөв гэж бодож байсан, итгэж байсан бүхнээ үгүйсгэнэ гэсэн үг. 그리고 발견된 죄라고 인정을 하는 거죠. Тэгээд олж харсан тэр гим нүглээ энэ бол үнэхээр буруу юм гэдгийг хүлээн зөвшөөрнө гэсэн үг. 그래서 부인할 걸 부인하고 인정할 걸 인정해야 그것이 자기 부인입니다. Өөрөөр хэлбэл энэ өөрийгөө үгүйсгэх гэдэг дотор ингээ эсрэг тесрэг хоёр ойлголт байдаг гэсэн тийм. Тэгээ нэг нь болохоор үгүйсгэх ёстой зүйлээ үгүйсгэнэ. Харин хүлээн зөвшөөрөх ёстой зүйлээ хүлээн зөвшөөрнө гэсэн үг. 마태복음 16장 24절입니다. Матай 16-гийн 24. 누가 읽어 주십시오. Нэг нь уншаад өгөөрэй. 아, 16-гийн 24. Тэгээд Есүс шав нартаа хэн нэг нь миний араас дагахыг хүсвэл тэр өөрийгөө үгүйсгэн захалмайгаа авч намайг даг. 아멘. 아멘. 자기가 아무 잘못이 없다라는 그런 자기 합리화, 그 자기의 정당함을 부정하는 자만이 십자가를 질 수 있고 주님을 따라갈 수 있는 것입니다. Өөрийнхөө буруу гэдгийг хүлээн зөвшөөрч 자기의 잘못을 인정하고 예, 자기 잘못을 인정하고 그리고 자기 잘못을 인정하는 것이, 그리고 자기 잘못을 버리려는 마음을 가지는 것이 주님을 십자가를 지고 갈 수 있는 조건인 거예요. За тэгэхээр өөрийгөө үгүйсгээж өөрийнхөө буруу гэдгийг хүлээн зөвшөөрч тэгээд өөрийгөө тийм нэг зөвтгөх тийм ээ зөвтгөхөөс хатгалзаж чадсан хүн л залмайгаа өөрч эзнийг дагаж чаднаа. 베드로 같은 경우에는 물고기를 많이 잡은 다음에 예수님 앞에 나를 떠나십시오. 나는 죄인입니다. 그 말씀을 드렸어요. Петрийн тохиолдлыг аваад үзэх юм бол асар их загас барьсныхаа дараа шууд Иесусээр очиод юу ч хэлсэн бэ гэхээр эзэн минь та надаас холдооч би бол нүгэлт хөөн гэж хэлсэн. 그러니까 베드로도 자기가 살아왔던 모든 과거의 일들이 다 죄악된 것들이었음을 인정하면서 자기의 옳게 여겼음을 부인하는 그런 말이었던 거죠. Тэгээд Петр болохоор өөрөг нь өнгөрсөн хугацаанд амьдарч ирсэн тэр бүхий л амьдрал бол гим нүглээр дүүрэн байсан гэдгийг хүлээн зөвшөөрж өөрийнхөө зөв гэж
бодож исэн бүхэн бол үнэхээр буруу байсан байна гэдгийг ойлгосон гэсэн үг юм. 또 죄인이 가져야 할 자세 두 번째요. Хоёрдугаарт нь одоо гим нүгэлтэй хүмүүсийн одоо хүмүүс ямар одоо хандлагатай байх ёстой вэ гэхээр 근신이라는 말인데요. 근신. 근신이 뭐죠? 근신이란 말이 잠시만요. 제가 근신이라는 말이 자기를 이걸 근신이라는 말이 이걸 성경 구조를 한번 찾아보겠습니다. 그러면 근신이 어떤 근신이 있는지를 잠언 3장 21절 이제 한번 보겠습니다. би нэг үгийг бас яг онооч орчуулж чадахгүй наа. Ишлээс нь харчаа гэж байна. Одоо юу? Сургаалт өгс. 잠언? 저 잠깐만요. 네. 근신이라는 단어 정확히 있는 것을 근신한 말 제가 설명하겠습니다. 조심하면서 자기를 살피는 게 근신입니다. 조심하면서 자기를 살피는 거. За энэ үг нь болохоор сургаалт өгсөө болчих шиг бол өөрийгөө одоо хянах гэх юм уу? Өөрийгөө нэгтлэн шалгах гэсэн утгатай үг юм байна. 그러니까 근신이라는 단어를 그 성경에서 찾아야 좀 이해가 빠르실 건데 지금 이게 어디에 있냐면은 여기 베드로전서 1장 13절 한번 읽어보겠습니다. За 1-р Петр 1:13-ыг харах юм бол тиймээс та нар оюун санаагаа бэлтгэн саруул ухаантай бай. Есүс Христосийн илчлэлээр та нарт өгөгдөх нэгүсэл найдвараа бүрэн тавиа. За энэ саруул ухаантай бай гэдэг энэ л юм шиг байна да. 그러니까 깊이 생각하는 것이고 정신이 깨어 있는 것이고 조심하는 겁니다. За тэгээд нэг ёсондоо 그러면 한국말로 어떻게 되어 있어요? 어느 말이 근신하다는 말인지 잘 모르겠어요. 그러니까 한국말로는 근신이라고 돼 있고요. 아니 그 말씀을 좀 한번 읽어 주실 수 있어요? 그러니까 베드로전서 1장 13절. 그러므로 너희 마음의 허리를 동이고 근신하여 예수 그리스도의 나타나실 때 너희에게 가져올 은혜를 온전히 바랄지어다. 근신하여. За тийм саруул ухаантай бай гэдэг нь одоо энэ 근신하다 гэдэг үг юм байна л да. Тэгээд одоо нэг ёсондоо оюун санааны хувьд ч гэсэн зүрх сэтгэл одоо тэр бүхэл тал дээр сонор сэрэмжтэй хянамга бай гэсэн утгатай байна. 그리고 지금 베드로전서 1장 13절 읽으신 거 맞죠? 네네. 네, 거기 그럼 근신의 말이 뭘로 이렇게 그 몽골어로는 뭔가요? 깨어 있으라? 뭐 네, 깨어 있으라. 뭐 네. 예. 직기억하면 밝은 정신을 가져라 뭐 이런 밝은 정신을 가져라. 네. 직역이 그러는데 예. 신중하고 또 뭐 침착하고 뜻이 많이 있어요. 그러니까 조심하면서 스스로 이렇게 자기를 조심하면서 자기를 살피는 그 자세가 근신입니다. 근데 одоо багшийн одоо тайлбарлах гэдэг нь 근신하다 гэдэг солонгос үг нь маш олон утгатай гинэлтэй хянуур байх, болгоомжтой байх, анхааралтай, сэрэмжтэй байх, өөрийгөө нэгтэлж шалгах гэх мэтчлэн маш олон утгатай. 근신이라는 단어가 있는 다른 구절을 또 불러드려 보겠습니다. За энэ үг орсон өөр ишлэлийг бас хэлж өгье. 데살로니가전서 5장 3절 한번 5장 8절 읽어 주십시오. 1-р Тесалоник 5:8. Харин бид өдрийнх тул итгэл ба хайрын хуйг авралын найдрын тул гомсож саруул ухаантай байцгаая. За саруул ухааныг л хэлээд байгаа юм байна. Монголоор орчуулснаар бол
네, 똑같아요. 그 밝은 정신, 예, 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 맑은 정신. 예, 예. 그래서 이게 왜 필요하냐면 자기를 살피고 자기를 돌아보는 그 마음을 갖지 않으면 안 된다는 거죠. 네, ягаад одоо энэ саруул ухаантай байх нь тийм чухал вэ гэхээр нэр хүн бол үргэлж өөртөө одоо хяналт тавьж одоо хянамга нухацтай альва юмд хянамга нухацтай хандахгүй бол болдгүй. 그렇지 않으면 자기가 어떤 것이 잘못되는지를 생각지 못하고 잊어버리고 자기를 옳다고 주장하는 그런 마음으로 바뀌게 됩니다. Хэрвээ ийм одоо хянамгаас одоо ийм саруул ухаантай байхгүй болвол би одоо юун дээр алдаад байна вэ? Миний буруу юу вэ гэдгийг ялгаж салгаж чадахгүй. Тэгээд урд нь одоо энэ нь буруу байсан шүү гэдгийг ч дорхноо мартчихдаг. Тэгээд өөртөө ерөөсөө одоо хянамга өөрийгөө хянаж хянамга байж чадхаа болчихдог. 그러니까 아도니아는 자기가 스스로 왕이 되려고 했던 것이 분명히 죄라는 것을 마음으로는 인정하지 않고 있었던 거죠. Тэгэхээр Адуны одоо өөрийгөө хаана өргөмжлөхийг санаархаж байсан явдал бол одоо би буруу зүйл хийгээд байна шүү дээ байна шүү гэдгийг ерөөсө ойлгохгүй байснаас болж байгаа. 그리고 자기가 한 일이 어떤 일인지를 그것이 왜 잘못되는지를 알아보려고 하지를 않았다는 겁니다. Тэгээд би ер нь юу хийгээд байна вэ? Энэ нь одоо яагаад буруу юм бэ гэдгийг тэр ойлгож тэ мэдхийг ч ерөөсө хүсэхгүй байсан. 그렇기 때문에 자기가 잘못됐다고 생각하지 않고 자기가 왕이 됐어야 하는 사람이라는 것만 주장하는 그런 그 생각을 그런 말을 했던 겁니다. Тийм болохоор тийм учраас л тэр ерөөсөө өөрийгөө одоо буруу гэж бодохгүй байсан. Зөвхөн л одоо би л хаан болох ёстой хүн байсан гэсэн тэр үзэл санаагаараа л урагш одоо зүтгээд байсан гэсэн үг. 그러니까 이 두 번째 근신이라는 말 제가 한 거는 어떻게 바꾸면 되냐면 조심하여 자기를 살핌 이렇게 적길 바랍니다. 조심하여 자기를 살핌. За тэгээ сарвал одоо нөгөө юу гимб руугаа олж харсан хүний одоо нөгөө хандлага гэж сэдвийг яриад байгаа шүү дээ тий. Нэгдүгээрт нь болохоор өөрийгөө үгүйсгээд хаалтан дотор өөрийнхөө одоо бодол дүгнэлтийг бурууд тооцох гэсэн. Хоёрдугаарт нь болохоор саруул ухаантай байх гэсэн тий. За энийг болохоор хаалтан дотор яг 뭐라고 하셨죠? 조심하여서 자기를 살핌. хаалтан дотор сонор сэрэмжтэй байж өөрийгөө нэгтлэн шалгах гэд бичээрэй. 그다음에 이제 하나 더 세 번째 있습니다. 세 번째. дараа нь болохоор 3 дугаарт нь болж байна. 이거는 낮아짐, 자기를 낮춤 아니면 낮아짐입니다. За энэ болохоор одоо өөрийгөө даруй болгох, дорд болгох. 자기가 잘못한 가운데 있기 때문에 자기가 높아지면 안 되는 거죠. За тэгээд өөрийнхөө одоо алдаа гин бурууг олоод харсан хүн чинь нэгэнт өөрийгөө буруу гэдгийг мэдсэн учраас өөрийгөө бол дүйлгэж тийм ээ өргөмжилж болохгүй шүү дээ. 스스로 낮은 자리에서 복종하고 그리고 또 뜻을 기다리는 그런 낮아짐이 필요합니다. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бол хүн өөрийгөө зориуд доорд болгож дуулууртай захирагдаж тэгээд бурхны хүслийг одоо хүлээх тийм цаг гаргах хэрэгтэй. 이거는 겸손함이라는 말과도 이렇게 뜻이 같은데 신앙적인 겸손은 칭찬받을 게 있지만 자기를 낮추는 게 겸손이고 낮아짐은 칭찬받을 아무것도 없는 가운데서
그냥 낮은 가운데 있는 게 낮아짐. 이렇게 차이가 있습니다. 다시 말씀해 너무 주실래요? 길죠? 네. 겸손이라는 말이 또 있죠. 겸손. За дорд болгох гэдэгтээ өөрийгөө дорд болгох гэдэгтээ бас адилхан утгаар одоо даруй болгох гэдэг үгч гэсэн байдаг. өөрийгөө даруй болгох. 책망받을 일을 하지 않고 잘하는 것이 있어도 자기를 낮춰야 되는 겁니다. Тэгэхээр бид нар бол одоо зэмлүүлэх зүйл байхгүй харин ч одоо магтуулах зүйлтэй байсан тийм тохиолдолд ч гэсэн өөрсдөө бас ийм даруй болгож сурах хэрэгтэй. 그런데 잘한 것이 없고 잘못한 것만 있다면 더욱더 자기를 낮추는 건 더욱더 필요한 거죠. Тэгээ даруй болгох тухайд бол одоо сайн зүйл хийсэн магтуулах сайшаалгах зүйлтэй байсан ч гэсэн өөрийгөө бид нар даруй байлгах хэрэгтэй гэж байгаа тийм ээ. Гэтэл одоо бидний нөгөө хандлага дээр болохоор бид нар гин буруутай гэдгийг олж харсныхаа дараа бид нар ямар хандлагатай болох ёстой вэ гэдэг дээр ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр гин буруутай гэдгээ олж харж ийн гэдэг чинь бидэрт магтуулах зүйл байхгүй байна гэсэн үг. Тэгэхээр магтуулах зүйлтэй байгаа хэрнээл хүн бол өөрийгөө даруй байлгах ёстой юм бол тэр тусмаа магтуулах зүйл байхгүй гин буруутай гэдгийг харсан үедээ бол бүрч бид нэр одоо өөрийгөө бүрч даруй буюу бүрч одоо дорд болгох хон зохистой юм аа. 비록 잘못했더라도 하나님의 때를 기다리고 낮추고 있으면 하나님께서 높이실 때가 반드시 옵니다. За тэгээд хичнээн тийм гин буруутай байлаач гэсэн бурхны одоо хүслийг бурхны тэр цагийг нь хүлээгээд өөрийгөө дорд байлгасаар байх юм бол цаг нь ирэхэд бурхан биднийг өөрөө өргөмжилж өгөх болно. 그럼 이제 지금 우리가 세 가지를 우리가 우리가 들으셨는데요. За тэгэхээр энэ хандлагын тухайд бол бид нар 3 зүйлийг ярилцлаа. 이 각각의 그 경우, 그러니까 이 세 가지 각각의 그 자세에 따라서 하나님께서 주시는 게 있습니다. За энэ 3 хандлага төсвөрт нь бас бурхны өгдөг зүйл байгаа. 자기를 부인하고 자기 죄를 인정하면 하나님의 긍휼히 여기심을 받습니다. За өөрийгөө үгүйсгээд өөрийнхөө гин бурууг хүлээн зөвшөөрөх юм бол бурхны өршөөл амьдралыг бүрдэх болно. 그거는 요한 1서 1장 9절에 나와 있습니다. нэгдүгээрийнх нь 1:9-дэр энэ тухай болсон байна. 자기 죄를 자백하면 하나님은 우리를 깨끗게 하신다는 그 구절이 있고요. Хэрэг бид нүглээ улаах юм бол бурхан биднийг бүхэл зөв бусаас цэвэрлж өгнө гэсэн байна. 그리고 우리가 조심해서 자기를 살피면은 자기가 발견되고 자기가 고쳐지는 일이 있게 되죠. 두 번째를 말씀하시는 두 거죠? 번째, 예. За дараа нь болохоор бид нар одоо 두 번째가 뭐였죠? 이제 조심해서 자기를 살핌. 예. За нөгөө сарууд ухаантай байж тийм ээ өөрийгөө ингээд ургалж одоо хянжаах хэрэгтэй гэсэн. За ингэж чадах юм бол бид нэр өөрийгөө олж харж чаднаа. 그리고 자기를 낮추면 하나님의 높여주심이 있는 것입니다. За 3 дугаарт нь бид нэр өөрсдөө дорд болгох юм бол бурхан эргүүлээд өргөмжилж өгөх болно. 그래서 많이 낮아질수록 그것이 우리에게 큰 유익이 있고 유익이 있고 좋은 결과가 있습니다. Тийм учраас өөрсдөө бид нар хэр даруй болгоно, хэр дорд болгоно тэр тусмаа илүү бидэнд тустай илүү сайн үр дүнд хүрэх юм аа. 예레미야 애가 3장 29절과 30절. За Гашуул намын 3 дугаар бүлгийн 29-30 дугаар ишлэл. 어느 정도 낮아져야 된다고 말씀하셨는지 우리가 알 수 있는 건데요.
Эндээс харах юм бол бид нэр одоо өөрийгөө доорд болгохдоо хэр хэмжээнд доорд болгох хэрэгтэй юм бэ гэдэг талаар өгүүлсэн байна. 티끌, 그러니까 이 마른 흙이나 먼지를 입에 댄다 할지라도 입에 들어가도 자기를 낮추라는 거죠. За энд болохоор хошуу юугаа шороонд хий. Үүнд найдар байж магадгүй гэсэн байна. Тэгэхээр одоо хошуугаа шороонд хийн гэдэг чи одоо бүр одоо тэгтлээ доорд болно гэсэн үг байх нь. 뺨을 때리는 일이 있다 할지라도 거기에 대해서 반발하지 않고 때리도록 내어 맡기라는 겁니다. За бас 30 дээр нь хасраа бас цохигчд өгөө зэмлэлээр тэр дүүрэг гэсэн. Тэр бусдад одоо алгадуулж байсан ч хамаагүй тийм хэмжээнд өөрийгөө дорд болгоно гэсэн үг. 그러면 하나님께서 일하시기 때문에 우리에게 소망이 주어지게 됩니다. За тэгэд бурхан мэдээж одоо ажиллаа хийж байгаа учраас бид нар өөрсдөө ийм хэмжээнд дорд байлгаж чадсан цагт найдвар биднэрт байгаа гэсэн үг юм аа. 지금 이 세 가지를 간단히 말씀하면 결국 아도니아는 회개할 기회에 회개를 하지 않았다는 거예요. За энэ гурав дээр тулгуурлаад харахад бол Адония гимших ёстой тэр гимших боломж нь олдож байгаа цагт нь гимшээгүй гэсэн үг. 기회를 다 놓치고 기회가 지나가고 나면 나중에 그 기회가 끝났을 때는 더 이상 회개할 수 있는 그런 기회가 주어지지 않아요. Боломж байгаа цагт нь одоо тэр боломжийг ашиглаагүй гимшээгүй өнгөрүүлчих юм бол нэгэн тэр боломж өнгөрөөд явчих юм бол дахиж тэгж гимших тэр боломжийг ашиглах тийм одоо боломжгүй болдгоо. 우리 모든 인간이 회개하기에 가장 적합한 가장 좋은 기회가 이 모든 인간에게 있습니다. Хүн болгонд гимшихэд хамгийн зохистой тийм цаг үе өгөгддөг. 그것은 말씀을 듣고 깨달음을 얻었을 때, 자기가 발견됐을 때가 자기를 회개할 수 있는 가장 좋은 기회인 겁니다. За тэр цаг нь ямар цаг байдаг вэ гэхээр Бурхны үгийг сонсоод гим бурууга яг ойлгож мэдэрсэн үе. Өөрөөр хэлбэл тэр би одоо ийм гимтэй хүн байх шүү, ийм буруу зүйлийг хийсэн байх шүү гэд өөрийгөө одоо тэр Бурхны үгэн дотроос олж харсан, мэдэрсэн яг тэр үе болвол гимшгэд хамгийн зохистой тохиромжтой цаг байдаг юм аа. 그 기회를 놓치면 시간이 흘러가면서 더 마음이 굳어지고 이제 회개하기가 더 어려워지는 겁니다. Тэр л боломжийг хэрвээ алдчих юм бол цаг хугацаа өнгөрөх тусам бидний зүрхсэл улам хатуураад тэгээд улмаар гимших сэтгэлжгүй болдгоо. 10번째 제목 말하겠습니다. За 10 дугаар хэсэг гинэ. 아비아달의 파면. 아비아달의 파면이라는 것은 직분을 빼앗고 쫓겨남. 그렇게 얘기하는 게 더 나을 것 같네. 아비아달이 직분을 아비아달을 зайлуулсан нь. 직분을 빼앗기고 쫓겨남. 26절부터 27절입니다. 26-27 durшлаад. 시간이 5분밖에. 그래도 한번 26절부터 27절 한번 읽어 주십시오. За энэ үргэлжлэх уншаа. Тэгээд хаан тахилч Абиадарт талбай руугаа Анатот руу явагтун чи өөхөх ёстой хүн боловч миний эцэг Давидын өмнө эзэн бурхны авдрыг авч явж бас миний эцгийн бүх зовлон хуваалцаж байсан учраас энэ удаа би чамайг алахгүй гэлээ. Ингээд Илигийн гэрийн тухайд Шилод альдсан эзний үгийг гүйцэлдүүлэхээр Соломон Абиадарыг эзний тахилч байхаас зайлууллаа. 아멘. 아비아달은 그 죽임을 당하지 않고 죽지 않고 그저 쫓겨나기만 했어요. За тахилч Абиадарыг болохоор
одоо цаазаар аваагүй алаагүй харин тахилчийн тэр одоо албан тушаалаас нь хэрэгм зэргээс нь зайлуулсан байна. 아도니아의 편에 가담했다라는 것은 모두 죽어야 하는 죄로 그렇게 죄를 판결받을 수 있는 겁니다. Нэгэнт одоо Адониагийн талд орж Адониатай эвсэн гэдэг нь бол одоо ялтчгүй өөхөх ялтай гэсэн үг. 그러나 아비아다를 죽게 하지 않은 이유는 아버지 다윗과 함께 많은 고난을 받았기 때문이라는 거죠. Гэхдээ тэр дундаас ганц одоо тахилч Абиатрыг амьд үлдээсэн нь болохоор хаан эцгийнх нь өмнө тийм ээ тэр Грэни авдрыг авч явж бас эцгийнх нь тэр бүхэл зовлон жарлыг хуваалцаж байсных нь хувьд өршөөж амьд үлдээсэн хэрэг юм. 아버지를 도왔던 그런 일들이 많이 참고가 되고 그거에 의해서 저를 좀 벌을 감면해 준 것입니다. Эцгийнх нь үед одоо хүчин зүтгэж байсан тэр гавьяаг нь бас одоо эцэгт нь маш их тус дэм болж исэн энэ бүхэн нь болохоор түүний хувьд тэр одоо цаазаар ахуулах ялаас нь хөнгөлж өгөх юм шалтгаан болсон байна. 그토록 다윗과 함께 수고를 많이 하고 많은 노력을 했지만 왜 이렇게 쫓겨나는 결과가 왔을까요? Тэгээд Давидтай хамт тэр их зовлон зүдгүүрийг туулж ирсэн мөртөө эцэстээ яагаад одоо ингээд тахилчаасаа зайлуулагдах хэмжээний ийм үр дүнд хүрэх болов. 그것은 조상 엘리 제사장에게 내려진 하나님의 예언에 대한 성취입니다. Энэ нь бол түүний өвөг дээдс болох иш үзүүлэгч Илигийн гэрийн талаар эзэн бурхны альцсан тэр иш үзүүлгийг гүйцэлдүүлж биелүүлэхийн тулд юм аа. 그때 내려진 예언대로 지금 이 역사 가운데 그것이 성취가 되어가고 있는 건데요. Тэгээд тэр үед Илигийн гэрийн талаар эзэн бурхан одоо энэ Илигийн гэр бол ийм болох болно гэдэг талаар иш үзүүлсэн байгаа. Тэгээд энэ нь бол яг түүхэн дээр бодтойгоор биелэгдэж буй хэрэг юм. 특별히 여기 아비아달에 관해서는 사무엘상 2장 36절에 그 구절이 정확히 예언이 되어 있는 겁니다. Ялангуяа Петрийн тухайд бол 1 Самуэль 2-ын 2장 36절. 예, 36절이요. 37 биш 1 Самуэль 2-ын 36 дахь эшлэлээр хэлсэн байгаа. 직분을 빼앗기고 직분을 구하지 못해서 떡 한 조각을 먹기 위해서 직분을 구하는 그런 비참한 가운데 있다라는 것을 예언했습니다. Тэгээд 1 Самуэль 2-ын 36-ыг 한번 읽어보시겠어요? 잠시만요. 예, 읽어보시려면 네. 읽어보시고요. 예. 네, 읽을게요. 네, 예. 1 Самуэль 2:36. 2:36 гэсэн. Чиний гэрт амьд үлдгэсэд бүгд задгаа мөнгөн зоос өмх талхны төлөө түүнд сүгтгөөр ирж өмх талхтай болмоор байна. Тахилчийн ямар нэг албамд намайг тавьж өгөөч гэж гуйх болно гэсэн гэв. 아멘. 아멘. 예. 직분을 얻지 못하고 빼앗겨서 어려움을 겪게 된다라는 것을 미리 예언하신 거죠. Эндээс харах юм бол тахилчийн ямар нэг албанд намайг тавьж өгөөч гэж гуйх болно гэсэн мэт. Тэр одоо тахилчийн тэр албанаасаа хөөгдөөд те зайлуулагдаад тэгснийхээ дараа одоо буцаад энэ албанд тавиад өгөөч гэж гуйх тийм цаг ирнэ гэж иш үзүүлсэн нь одоо ийхүү биелэгдэж байна. 그럼 이런 일을 당한 이유는 철저하게 말씀 중심으로
서 있지 않으면 이런 직분을 빼앗기거나 어려운 일을 당한다는 겁니다. Тэгэхээр бид нар үнэхээр одоо бурхны үгийг 100% одоо дагаж баримталж амьдрахгүй л бол ийм зүйл бидэрт ч гэсэн тохиолдно гэдгийг сануулж байна. 충성되게 열심히 수고한 것들을 좋은 결과로 열매를 얻지 못하고 헛되게 되는 그런 일이 있는 거예요. За тэр амьдралдаа урд нь байгуулж исэн тэр гавьяа шагнал тийм ээ тэр итгэмжтэйгээр амьдрсныхаа тэр сайн сайхан үр дүнг эцэстээ үзэж чадахгүй ийм одоо эмгэнэлтэй зовлгүй ийм үр дүнд ч гэсэн хүрч болно гэдгийг бид нарт сануулж байна. 그러나 아비아달도 역시 적극적으로 이 죄에 가담하지 않았기 때문에 그러니까 죄악의 정도가 그렇게 크지 않기 때문에 죽임은 당하지 않게 하신 겁니다. Гэхдээ бас Абиатрын хувьд бол одоо Адониагийн тэр үйл хэрэгт тэгтлээ одоо гүн ингээ орооцолдоогүй одоо тэр гин нүглийг үлдэхэд одоо нэг их тийм одоо үүрэг рол гүйцэтгээгүй улмаас түүний ял бас хөнгөрсөн байж болсон юм аа. 오늘 여기까지 하고 마치겠습니다. За өнөөдөр ичлээ үгээр дуусгая. 기도하겠습니다. залбирая. 하나님, 언제나 저에게 필요한 가르침을 늘 자세히 가르쳐 주심을 감사합니다. Бурхан минь та бидэнд үргэлж хэрэгтэй үед хэрэгтэй заавар зөвлөгөө сургамжаа маш тодорхой зааж өгч байдагт баярлалаа. 성경에 기록되어 있는 모든 말씀들은 다 모두 저희의 장래를 위한 주시는 말씀임을 믿습니다. Библиэд бичээстэй үг бүр бидний ирээдүйд зориулсан ирээдүйн төлөх үгс гэдэгт бид итгэж байна. 말씀 중심의 신앙을 본받고 말씀과는 다른 불신앙을 버리는 저희가 되게 하여 주시옵소서. Үг төвтэй итгэл үнэмшлийг бид нар өөрсдийн үлгэр дуураас болгож харин үгэнд төвлөрөөгүй итгэл үнэмшлээс татгалзаж чаддаг байхад нь талаарай. 하나님의 뜻에 맞는 분별력을 가지고 악을 버리고 선을 선택하는 저희가 되게 하여 주시옵소서. Бурхны хүсэл талалд нийцсэн шийдвэрийг гаргадаг. Тэгээд тайныг дагаж мууг хайж чаддаг итгэгчнэр байх туслаарай. 언제나 진리의 편에 서서 하나님의 구원의 일에 귀하게 쓰임 받는 저희가 되게 하여 주시옵소서. Үргэлж үнний талд зогсож Бурхны таны агуу үйл хэрэгт хэрэглэгддэг хүмүүс болгоорой. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Есүс нэрээр тэтгэнгож байна. Амен. 아멘. 아멘. 수고 많으셨습니다. 수고하셨습니다, 목사님. 안녕히 계세요. 예, 감사합니다. 안녕히 계세요. 자, 발타. 우리 모두 수고 많으셨고 또 다음 화요일까지 이렇게 평안히 지내시기 바랍니다. За, дараагийн 2 өдөр уулзах хүртэл амар тайван байгаасай гэж. 바이스테. баяртай баярлалаа.